Ütü gününden ubastırıllah tattoluğun olaqtaqtıra, öğrenetçiler bit, töröpütler bit, kollegalar bit, ulustağı öğrek onna kultura salatın barı ülehittere. Altıncı bir günüger, anday dürdünen muzika güne belirtener. Ol günü bihige skola kolektiva, öğrenetçilere, ürdük örök ürülektik, astınan turan beleti bit. Birigin ehiyaka fulgas muzikannay ağırdabitin, terdabitin kömüllen, ehigin yigitiger instrumentannay klastar uçutallara beylerin muzikannay ağırdalerin terdektere. Onna ağırdabin össöt müktöhpün bağırabın ulu soветskay pedagog Сухомлинской тылларынан. Музыка — жгучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно полноценное умственное развитие. Как гимнастика выпрямляет тело, так музыка выпрямляет душу человека. Брахыннигынан барыгытын өссөтөгү.
Thank you.